전도 시마 바람 대대고 대대고 어로마이고 가게 들으시고 마이가 걸어봉소 난데 마이고 난데 어라목 갈래 놓죠 지마 바람 가게 들으시 뻗어 붓바로 뻗어 붓바로 sebab 바로 뻗어 batu sunang beriko ay ke semua barong kan derisi aromante hatiku ayo 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 jangan sholat dulu semua barang tukang bos sahabat dalam maju kita sewakan sang Prabu Kageng Panjang Tias dua ayu sanggo langgit orang mokal jerono semua barong irek warkandi usarap jorong kandi jangan bau rasa alas tuh borono melawau kandelek sekolah wonten ade pokan ayo 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 abang proto kakek dorong proto menungso mereka mau jodoh lewat yang bisa toto salto yang semua barang yang berisi aromati kagungan bengkel oleh mongko lanjut mangko lanjut adikku wah tuh semua barang yang berisi putih warnanya itu masalah terus itu pacat putih ya kayak wujudnya ya semua barang
semua barang yang gagah gede pidekso. Jangan babar semua barang telu wujute. Ayo kan ireng, yo kan putih. Para mokal warnanipun patai solo, patai glebyar, busanane. Yo kan gagah gede pidekso. Rambe. Saya sore rambe wujud kewan kang bisa ana jalma yang gagah gede pidekso. Ya kang ireng asmanuwe. Kai gede semua putih kai. Awujud kewan kang bisa tata jalma. Yo, ora kadang manungsa. Iki wujud semua barang yo kang ireng warnane. Eka asma pisan geni. Eka gagah gede pidekso panggonane. Arupane kang gegurisi. Aku bingung apa mangan opo iki kakak. Ayo madun. Ayo. Iya. Semua barang yang kan babar telu cacahe. Jangan gede pidekso. Yai kamu juting semua barang. Bakang mencil saking Laladan Kalioso, Kecamatan Kengkung, Kabupaten Kendal, Hadiningrat. Wujudnya semua barang orang kuning kayak warnanya. Wujudnya semua barang orang kuning aromanya kan berjurisi.
Namo Tata Sarvata Sarvata Adhiku